kan dragon fruit ra tua hiam pakhat ala om ve ram rama masala ara hi lian khop maya he tiang dragon fruit ra lian min a min ton no tiang a lian hi kala mungai lo la hun lo de la king ria han lo chia ta la bu ki la pakhat chi kg khat tin lo chuanin gram zarial vel choni ka ring he tiang ta ka dragon fruit ra lian hi kala mungai lo re reng lo lo vin tia nam rang the sela ti khop mai ara lian turu buru ringot tian a dragon fruit ti kan nga lem lawa me ro chu tian boma kan da ve thai dang te nen a ming chuam bom pali panga akan hung vea paruk ang tu ni hi a tham tak tak tu nei lo mai la hiam kumin pe chu kan e khop ai tam kan thar ve ni tian u nau te xem khaveng te pek tham te kan lo nei ve a kumdang a chum bazara kan lei ve thin kha ni a kumin chu dragon fruit lei lovin kan tling ka ve the a mani khopi chu nei lo har sa lo e ara hi ve khatam tilang le tiang ralian takani he tiang ra lian hi kala mungai lo re ram kan pang par chen khat te ling lukhum te saron te pok an nei venil ni la so ama ro chu par tam meu to lo ni wang lai am apel to wa ling lukhum hi pa du khop maya pampa tha ta kan ni tui pek that pe chuanin ni hi ma mo ma sela ni hi mutra sela par te orang me ni me hian in len kum hi par rang me kum klonin in te den kol bi te min ti thina en kol dan vak pom chuang lo duat ani mai duat geranium ve thung moi khop mai ba khor ti hiam ma mo huna kan la ve maya a ram pai bazar kan le meu lo ba khot te po hi thave de oni hai zo purun te oros parpo ku bum don hei kan tho pui pi vik te min pe kha niam kho ka re chia to lo a ken man ken kol vak lo wang hian ani mei the